Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudayan nga ti surat ti pakasaritaan ni Banjo na pauluan iti taraknen ti tiyan tapno na salunat amabigatan. Dear sandali. Hoy, mayaten. Naka-record kayo man. Dear Manong Nemi, nakita nga pinastrek ni Tatang Manong Nemi ti may sa agwapo nga lalaki kalpasan nga linukatan ni Tatang tiridaw nga tinugtog ti gwapo nga lalaki. Ngano tiyak mariro Manong Nemi kat agkataebda ni Tatang. Adamat ni Nanang Manong Nemi nga agururay iti salas, pinagtugaw da, nagtutugaw da nga talo, kadadak man nga agbibuya, ngagdengdengag kadagiti pagsasalitaan da. Takunadan Manong, no ti anak ket agsasalita dagiti naganak, agdengdengag da. Ngem inanawanak ni Tatang Manong. Ay, Bancho, ay, Tatang, yung kakitan dikit adim dita likod. Ay, agayayam Tatang. Kating ka mat mag-ayayam Awan, nagsasalita dikit tinatataingan anak ko. Saan ka nga makidengdengag, saan ka makisawsawat. Sa anak mo na makisawsawat Tatang. Agdengag lang, ang tamo iyo. Baka napintas ka denggan ti pagsasalitaan nyo. Ala, babamlatan ta anak mo. Sikamot. Ang sasalita tayo tap numalpasan ti pagsasalitaan. Kinunamat ni Nanang Manong. Ket nakitak Manong Nemi ti panangirwar, ti gwapo nga lalaki, ti nakasubre nga kwarta Manong. Wow, ito kwarta na. Gwapo lang ruden, dubay kwarta na. Sa nangirwar pa Manong Nemi ti papel. Kadiningag ko, masapul mo't lang ti adda kasuratan. Ben, Ken Helen. Masapul ti sigurado. Gamantay nga kasuratan, han? Napiyamag ko man o hang panakkilan dati kwarta. Nga, ipapulot ko na kayo. Tika, ibagbangan na ti kasuratan, nalabasahin nyo. Labasahin nyo. Unang basa aglatan. Basahin latan, pare. Da kami, gagasawa, Ben ken Helen Corpus, kapinano yun ka, ni Irene Corpus. Corpus mo siguro pare. Ket bumulod, dati balor na, iti 20,000 pesos, nga mausar para iti maigatang iti abuno, pagpatraktor, kanda dumapay nga kasapulan. Tainton pa nagagapas, maibayad to, mabayadan to, nga irik, unang irik, ti pagbayad minto. Ay, mabularan to di irik, kabayadan detang pa nag-aapit, kadisunto iti kwentahan tayo, kasi ay, pare, sige. As pamanik-nek, pirma kami tito nga aldaw. Okay. Ito, pirmahan yun.
Iawat mo pa ito ba 20,000 na pare? Bilagan pa ito. Okay. Good. Pirma. Okay? Okay managapit. Laglagipin nyo. Isubliyon to na 20,000 nga irik. Tapno wakwa. Sa kanak ba na di bagong nga pagingkargaak ka rin irik nga may kuntusing rin ka na kayo. Idi na kapanawen manong nemi ti lalaki agwapo nga nagpabulod kada tatang iti 20,000 pesos kas nangig ko. Nakita nak manin ni tatang. Manjo. Di kita adim. Kaya iwanan nita. Pero dito ka. Ay, Ben. Naglagay pa mo na karim kanya ka. Nakatangit ka pag. Kaya itad mo na kita dumantan taman makityanda. Kaya kumanita tagsida ti bagnet nga may sausaw di mo kong nga ipon. Ala na itad mo. Nanging mo na samat nga para abuno kinda dumapay ka sa pulan. Kit mainayon pa yun ati gastusan tayo. May gatang mo kat amin datat abuno. Hamo na ka adun at abuno. Kasi nung nga lumapsat, nga adut dawat ipagay, no ang abuno. Labas naman kan. Kat nabayag ako nga sanga na kasi dahit bagnet. Ala. Ito nga 5,000. Ay, gas naman. Ikamakam ko ti pangal daw. Kapot talaga nga mabisinak. Mailiw ak ti bagnet. Hasta nga rod tinapasamak manon nemi kadi di sumangpet ni nanang nakaluto mo ni tatang manon nemi malinlina yan tinapoy. Ay, anak ko, may kayon. Kaiso na nga, takwartata yan anak ko, ya. Ya. Manong nemi kasta unay ti panangan di kiti tuwa ka absat kong adjek. Kasta akmut mas pay manon nemi datatang kininanang. Abos tadak lang aro din ti tiyan ni tatang. Ken kastamot ten manong, medyo buyungan mo ni nanang. Deta, apo, nakadudot na si dada, nakadudot kinanda. Ay, Banjo, tatang, sikan to ba si marok ati, ginaw, tarak ng manda ti tiyan. Bakit? Pananta. Hindi, kwarto Pagandarik ti electric pan. Saan naka-open pa dyan tawa. Pumayat ita ti maturog. Liplipas pangal daw. Napsug da tao. Taraknan ti tiyan. Tapno nasalunat nga mabigatan. Kunada man. Umaykan. Saan da pa nga nagpalpa datatang kininanang ngem simbrek dan iti siled. Manong name. Madamang mangig ko katakwada. Kabayatan nga madama, manon nimi ti panang alikunkun ko dagiti nanganan mi. Amok matan ata ginaw, manong, ta sinurusuruan na nga din ni nanang. Siyak tinauna kada kami nga talong nga kakapsat, duwa nga babae dagiti adjek, kat siyak kakaiso nga lalaki. Grade 2 aki din manong. Nagbasbasa ako na siyempre elementarya. Bakasyon idi ta Sabado, sut kapuna nga sa anak anapan nagbasa. Huwag manong, idagin inawak, mangagkuti, agargarikik ni nanang. Kung nakmalan maturog da, kinamatan dan samot, di da pa nagpalpa. Kung na itay ni tatang taraknin ti tiyan, tapno na salun at amabigatan, apay, agpatpat nagdangatapay, o no, agmalmalim nga agpatpat nagdapay nga tanga maturog, nga taraknin ti tiyan da, tibutit ni tatang, kandi boyong ni nanang. Iti na kayo nawa kung manong name nga nakapunas, pasaremet tumulong dagiti kaapsat ko, ta amudamet, di agpunas, agsaplid man. Imasadagak iti kwarto, manong name, datatang, kininanang, di amok akit mangkunti urok da. Mamay, agas asog dakit di manong. Ano? Agar aramid naman yung ti ading mi. Gusto na ko man ti talo. Gusto dati talo kami nga kakabsat. Kapanag iti ruwar, manong nemi, kalbasan na, diyan mo no, makasanong paot ko.
Iti tagsubliak, diti unek ti balay, imasadagak manin iti silad da tatang keninana. Madaman ti urok da. Hala? Itong kanuan at ang oras nung agreeing da. Inaibak, dagiti kakabsat ko manong naming at napang kami na kay ayam. Inagawid kami na, kat narugit kami na ta, ubing kami nga rin makiayam. Nagsipon na ta, lumunay kan di init, mano. Na, iti sumrek kami. Ako madatatang ininanang. Idi kirak, manong nami, padasa kaloktan ti silad da. Nakalak. Nanang, limnag di initin. Green kayo. Nanang, tatang, laglagipan nyo, tsaka mo gluto. Ken paritan dakmet na padasak tagluto, baka makaura ba. Tatang, nanang, ay, saan ka mangistor mo? Naimas pala turok mo eh. Na, limnag di initin lang. Panangrabiin. Madamdamanda. Disturbo ka. Mahit pala tigab-gab me. Na? Ay, mandamamay pala nga tartarak ng tityan me. No, saan kat namsog kam ti aldaw. Magimas ti sidaan. Manong nimi kaskas di nga di damat lang rumuharin ti silad. Manong, Banjo. Manong Banjo. Abadin ko. May pisina ko. Oh, mat naluto. Baham da padasak taglutong em. Sige. Antay lang dyan talulukin lola. Ijete ito nga mangan. Kastama tiraramidin tayo kasta nga masadod din nanang nagluto. Sa nukit at datapilang maturog dito na eh. Katnik, sip nga ito. Yung ito, hindi pilang rin aglabar. Wen. Hindi pilang aglabar. Makain. Halag dito tuwalya at aglabar tayo. Mga alak at ipagsukatan tayo ta. Tumakalabar tayo. Nagsukat tayo. Tapno, saan nga agungat na lulukin lola nga narugit tayo nga mapansan di balay da. Nasdao nga ro dalulo kanilula edi tamapastrek na kami nga talo nga kakapsan. Ano? Mahigad da kayo nakapok. May kam kumang makipangan dito lola. Kasi ti dati no saan pa nga nakaluto ni nanang ken mabising kami. Kilala ko matigiga no saan nga makaluto ni nanang niyo. Ngamin itay nangal daw kami ket nagsida kami ti bagnet nga naisaw-saw iti bugoong ipon, nakatutot kinanda, tatang kininanang lola. Kit ko na ni tatang, mayat itat maturok ko na da. Tarak nenti tiyan, tapno na salon at mabigatan ko na da. Iya po, kita mabigatan no aldaw mat pa nagturog da. Kahit mo sawan, turog da pa laging kanata, aging ganito bigat. Siguro lola, iya po ya. Lakay. Hoy, Sido. Mangigmot ako na tainaw ng apo ko. Nga putot ni Di Ben. Nangig ko, tasanag mo't pala nga sulot. Bakit? Beatrice. Simro manenti sinasadot na giti agasawa. Susapo ya. Taino ko na nga tarak dindan ti tiyanda. Amuklatan. Nga, simro manenti kinasadot da. Kita po mangi kamakamak nga rut ko kita hango umana datan datayo nunaling kay kamangan imala kayo kada kita naganak kada kayo naling nga mangan iso nga kita buksit ni tatangyo kita nagdakkel putit manangan kastamatan kininanang yo nga nanadayay dakkel matan titsan na hambot nga sikog do di kita buyong. Nagbuy-buya kang pelang ti TV manong nemi da TV da lulo. Kabayatan nga oray mi nga malinay manong nemi tin na puy. Mangang kailat tangumunang ko na ita ni lulong yung kikidan tayo itong kunak mo. Hindi mangan kami manong nemi kaskas di nga na imas latamat ti panangan di kita dik. Uri ka siya. No pa tinuno nga okra manong nemi nga may isaw-saw di bugoong ti sidami. Itay aldaw lolo lola bagnet jetcharon nga may isaw-saw ti bugoong ti sindami ita nagsida kam ti natuno nga okra
may sausaw ti buggoong. Kaya naimas no nateng nga po. Kanyo tultuladen dagiti naganak kada kayo nga lamog da kada dagiti karne. Ano at dagpadaya na jay. Hanga mabaling absent da no at dagpadaya. Sada pa'y lamang itugot iti siplak. Kailibas dati agi siplak, agi supot nga yawid da. Danto ba na yung pangrabida. Kitikatlaing nagparisan na kita agasawa ka naganak ka na kayo nga lamog da. Ngem sadot da. Naistoryak pa'y manon nemi kinilulo ti may panggap iti 20,000 pesos ngayon pabulod ti may sagwapo nga lalaki. Anya? Kinisayan da na dyan nga kwarta. Ngisot nga gatang iti setseron. Ken, baro nga bag ni nanang yaw. When istat nangin ko, lolo. Istat nangin ko, so nga nakita nga baro nga bag ni Lola. Ay, ni Lola. Ni nanang. Nga kasla nangin ko nga nasurok nga 2,000 ti bayad na. Opo, na yun nga nga bag. 2,000? Ay, sus da. Kita umanay nga rin na 15,000 no nagastudan ti 5,000. Di pagpatraktor na. Di segka ken panagparaep na. Sa igatang natabong no. Yan anay nang tulat na. Ay na, dati man natin kunak ni Ben. Imutan na digit imulan na. Santo agluksaw, no basit ti maapit na. Kaya po. Imbag tadatalon ni tatang, lolo. Agad pa nakabagi na. Ure no, si bibiyag kami pa lang kinilulam. Isuda nga agkakabsat. Ada pa nakakbukwadan. Tatang mo, dahil tibingay na, panglawaan na. Maapit na kita nasurok nga makatawan nga bagasyo. Malaksid no aglakod at irik at aggatang danto di bagas. Maguray ka. Tun ano nga tat pa nagpatraktor nga rin ni tatang nyo. Kung nakengkwa na katapno saan nga marigatan sa traktor, tapno maadamayat nga magtraktor, bapan na ko magkaita na, italon na. Nagdarakal tirot. Ang mga natrasan na kita at traktor na, no, saan nga maldalusan mo muna, takbay nga matraktor. Di makapangan kami manunimi, nagpalpakang biit, kalpasan na, nagpakada kami kadululo kinilula. At dan, nakariingin manunimi, datatang kininana. Aglutluto pa lang ni nanang. Nagapuan nyo? Ha? Nakikakabsat, banjo, dapanan nyo kadagit adim. Napanggam nakipangan yan dalulo, kinilula nanang. Ay, nakasta. Ay, anak sindayo ngay. Naisaw-saw ti buggoong. Ay, kahit mong sawan, nagsidata matibag na, datatang kinanang. Haan nanang. Hanagaro, tinisaw-saw ti buggoong. Natunong okra. Eh, maguray ka. Aw, matenti isaw-saw ti buggoong lakay. Inibus tayo mataya, nasuro, may sa kilo, 1.5 kilo, at sitsuron tayo daw. Lagi rin medyo kata na, no? Di ba? May, bibisina ka una yun. Nangatano ko tumilo ka di mo nagtapumarti ka. Bakit mabayag ka? Mabayag lao na yan. Bakit mabisina ko? Anakot si data. Kaya mo nadadalatas dita. No awan, hindi ka gumatang. Gumatang ka kurbi. Kabigatan na manunemi nakariingak nga riniing ko dagiti kakabsat ko. Tagkakaida kami ti may nga silid manong. Saan nga kayat dagiti duwa nga kakabsat ko ti aksulsulo tabuteng da. Bali duwa nga silid manong nemi ti makokupar ti balay mi. Ti silid na nanang kinitatang ken ti silid nga kakabsat. Iti rumor kami ti silid napanggam nagdramus sa pulik na tatang kinanang. Yawan damat pa saan da pa yung nakariing da tatang kininanang? O manin naluto.
Di hindi manin makipangan yan, dalulokin lola. Ala, baka no, ang tanda tayo madatatang dalulokin ni lola, no, hindi manin makipangan. Hindi, mat pinaluto. No, kas pagarigan ko man, no, saan nga Domingo ita. Di, bala daw ako nung mapanagbasa taong pinaluto. Sige, hindi manin yan dalulokin ni lola. Kasta nga rin tinaramid matmanin. Nekit, ang dagay matmanan na po. Di ka bilang aron naturog dito eh. No, dito yung matlawan ng panganan nyo. Apaya, samping nga nakaring dananan kinitatang. Aging gana ita, mani po dito yung aldaw kalman, lipas pang aldaw kalman. Haan, lolo, nadanon may dirabi nga naglutluto ni nanang. Nagriing da, kalpasang ni panangan, tinarak dandaman ng titsanda ah. Kasi kung pagsasaw ni tatang, tarak ninti tiyan, tapno na salun at amabigatan. Iya, po Diyos ko, aya, iti kasi nga oras. Kaya di mo't mama nagpatraktor, aya, ni tatang mo. Isusapo, nasapak at kung mga sumalog na taltalon, nakapana ko ni tataltalon, nagsapak. Nilagin, pan nakatalon ni tatang yun, nagkaruutan. Susaya, tayo na akong baka awan ti mangayat nga mang traktor ka na dyan no saan nga gaitan nga muna. Gura ka man. Nakbala ka kasalitan ti tatang mo. Lolo pa ninyo. Aga parang di malayo ah. Taraing ina. Puro tatangkin to ulo nga na dyan nakakamayo. Sadot. Tupeng nga. Ay po. Nagkakaubingan at sadot ka. Isong ata kayo ubing ha. Banjo. Ano tinagan mo tayo nung sumaro no? Len, lolo. Siya kamay. Lili. Wala. Banjo, len ken lili. Di yun tutula din, di kitinagan ka na kayong agpadpada da ka sa doot. Pakita yo? Rumbeng ko nga ti may nga man nalo nakas kinitatang yo, nasapa, nga agriing nga mapaditalon, parbangunan na. Ninanang yo mayat masapol nga, nasapat nga agriing tapno agistimar. Ya po ya. Tikat pa ng tartarakin da nga agpeso ti tiyanda. Dumakkel at ti tiyanda. Bumuntog damat nga kubra. Diyos ko, padpada da lang ako. Alaos to ng lakay, baka numaatake ka. Hingga nga ro din sa dya, takasarita mga nasyat na kita kasawa. Tagbal baliw daan. Tapno, may karong manong name itikin na kanin mi inaibak da kiti kapsat ko kabayatan nga sagsaganan ni Lola manong name iti pamikat. Napang kami nagkaykay ti lawlaw ti balay da. Hidin to tadya balay mikat sa amin pa nakaykayan manong. Lustonan. Ginin na kayon ta maure ko lagi din maure talakit ni Lulong yo. Mangantay ton. Kasta nga rin tinapasamak manunimi, idi adumtengen ni Lolo, nagidasaren ni Lula, ket nangan kami. Ni, may sausaw manin. Mahilig ka nga talaga ti, may sausaw nga si Daen ay Lulo, Lula. Lulo na barok. No, idi rabi, na isausaw nga tinuno, nga okra. Ita nga rod, may sausaw nga nalanet nga rangaw ti kamutig. Nagimaso. Nagimas nga peso. Presko tirangaw ti kamutig, lolo. Nagmayat. Apay mahilig kay tinateng. Idin to datang kininanang ket sa di kahit tinateng. Karne latat kayat da. No awan ti magaat masaganang ako sida mapanda. Gumatang ti kurmbip. Di karne latat na ijay. Kasto tinasalun at apo. So kas makita yo kada kami kinilolang mo. Naparagsit kami. Saan nga dakil ti tiyan mi. Nakuti kami. Gapota. Nagagat kami. Hindi dyan. May gidyat launay ni tatang nyo. Ni Ben. Nga butit. Susapo. Di ko agsusurong agarado. Tapno imbes nga partaktor ket agarado. Kasi naramidak po. Imbas nga praktura, supet na pagbayad ti traktor, kita agrado at adangarod bakak nga para arado.
Ni tatang yo, sa daot. Kaya nakalisto lang ti kayat na. Instant. Diyos ko. Ngayon man nati, imbagayo keng kuha na tatang. Kinimbaga keng kuha na. Nagkuti. Umapan nagaitan ti talon na. Ano saan nagaitan na dyan? Sigurado nga awan ti mayat ng mga traktor. No daman, nanginat ti pagbayad na. At kasi narigad na rin na traktor. Napan nga din ni tatang lolo. Bahala iso na saan nga mapan. Maud-udin. Matangkananan di kita kuha na. Bunubon na. Hanga na pintas ti pagay no. Mataingan nga maiyarap. Ngayon at least manong nemi nang ikuti ko na ni tatang kalpasan ti makalawas. Tawanin ti problema. Bakit? Apay, nalpasan ti talon. Nagpatrakturak, nagparaepak. Kaya agad sumarunong tulay nga agad no, mabalin nga warisan di abono. Ay, mabalin man ang bakit. Ti maturog, ngagmalmalam. Alpas maten ti talon. Di urayan talatamatan nga agbu-aga na. Agbunga, kalpasan na, urayan tati pa nakaapit na. Wen manong nemi numapanak agbasa ket siyempre ag-inistorya kami met ang kaeskolaan. Oy, kumusta met? Ti biyag yo si Kabanjo. Sinulsod ni Melissa. Ti kursonada nga kaeskolaak mano. Nagkursonada nga tamat kanya ka. Ta gusto na karot nga kasasarita. Ta kami manalon lain ni tatang ko, Melissa. Kit ori met ni tatang ko. Ang taltalon met. Nalpas kayo nga nagtalonin. Nangig ko ni tatang ko, nalpasin. So nga mabaling ka naman ti maturog ang malmalem. Niya? Apay turuog ni tatang mo? So da kininanang ko. No, saan kong hariingin ni nanong no katibigatag at makamala daw akong agawid. So nga karkarigatak no kang siyakon ti agluto. Numampay paritan dak. Tama ka kanuan no makaura mak. Si Melissa. Amom ti agluton? Amokon Agluto ak. Mangisaang ak. Saan ko makusel? Saan ko mat kamaluyak? Mahit kang agbalintong asawak No, nalaing kang agluto. Nalaing ka, nasiat ka mat kang baling asawa. Loko ka banjo. Tatapalat at panunot mo, uping kapay. Uping tapay. Mat kidi angin, isakbay kulatan baka da makauna kanya. Loko ka. Man, keras kayo di pailaing, Melissa. Sarde ka man, panawang ka man langin. Kung ka makatoy. Ituloy ta palang tagsarsarita kabayatan nga. Agminbinigyan data. Thank you Tiyan niya. Tasikat din ang pamilya da kanya. Tumbikat, sikan tumutin Sikapit ti lalaki. Siya ti babae. Rumpin kumaang ti lalaki at pamilyan da. Wala, tumbikat. Siya tumit ti bang pamilyan da kang ka. Da, tatang kininanang mo. Nagagit na ka di? Anawaan pa ni tatang no ka ni nanang. Nga obra. Kinuremet ni nanang. Anawaan naman ni tatang nga kwa. Kanahin nga dati taltalon. Kanahin nga dati bangkag. Nung nalpasan ti taltalon, panagtalon. Ano't obra da tatang ginanang mo? Kit, mapanda sa rungkaran. Mula da. Mula damat iti natang Jeff tambak. Kasla di kalman. Nagnating ni nanang iti utong ng taba. Napanainla ko, di ada kwartami. Apay, mabalin, ngamulaan di tambak. Mabalin Halagid di madalapos no. At damat di tambak nga sa nga pagpagnaan. Kabayat nga dumatakal di pagay. At damat may balait nga mula nga nating. Di adat pagdatngan. Apisa nga sa taramidin tananang kintatang. Naman pasen ti talon. Di nutad tuma. Aldahon no griing da.
maturog dapat iti malam. Malaman no, agreeing da. Kung kunanin na tata nga kang kanayon nga, tarik ninti tiyan, tapno na salun at amabigatan. Ano nga tilangan ni tatang mo? Dakal tiyan no. Butit. Isumot lang nalay nga mangan sa nalay nga maturog, dagbutit. Kasyay, kituin, saan nga mawagwag? O rin nalay nga mangan kumano, nalay nga kumawat nga trabaho, saan nga agbutit? Ngayon no nalay nga mangan, sa nalay nga maturog, sigurado abutit. Di magpindasan namat kadi manong nemi. Kat adatarakan ni tatang nakalding. Adatarakan da nga manok. Dadya dakam no kang agkakapsat ti. Mangkurkur ka dagiti manok no mabigatan. Gabot amat maturog damat pailaeng. Adam digiti kundaway manong nemi. Nga mapangkupalubusan digiti kalding. Kat agharap damat Ang timakadakis manong. Adumat digit araban da nga mula ti karuba. So nga guungat da. So ako na ni tatang, hadyak pakibiyahan digit ti kalding. Ta ore no umak da nga umak. Ore aldaw to na mapamangala iti kanenda. Mapanlata pumukan no kandida mortis. So no ipil-ipil. San ipaninjay nakagalutan da. Ngayon no daduma. Aldaw lang aruden. Agmatuunin. Umak palang umak digit ti kalding. No kasta nga hanak ang mapanagbasa. Saknukan manong nemi, di mapanagpukan, conforme dita ti mapagpukanan, musa ko mapanipan ito ayanda, kasta onan no ka na, ore madre kakao, kaya dapat yun ata, mabisinda. Deje pa'y kakasik no ka sumaksak do, raman di kita ading ko, basit na timba, tinulong kaming magsakdo danom, kan paginuman di kita kalding. Ay na, nakasadsadot ng peso di kita naganak ka na kami. O mapapal kami lang kada kita duma. Di karuba mi manong. Nakasapsapa da. Agtintinulong da nga gasawa. Agtitinulong da nga kakabsat. E din to tatatang kininanang. Tikat laig da nga mangan Partida lang nga partiti manok. Tadi da kahit tinatang manong. Kahit nga manok. Dagpa oraga. Gumatang dat baboy. Uno umutang da. Kangasin to nga ungat dati nakautangan da manong nemi. At dahil da nagpa-oraga kita maiksing. Te oraga yo! Ay! Helen! Ay, hang Helen tinagang ko. Ano nga rod? Helen. Aman, Helen. Man. Helen nga rod. Te oragam. Duhalawas makalawas la ko ma. Manong tayo na ya. 2 kilo. Naglaing kay agsid at karne. Di ka matagbayad. Ay, naibusang kam nga ruden. Ang gatang namin ko ni Ben. Iti abuno. Napakit nga pinintas. Nga rininig at abuno. Iti pagay mi. Kasano nga min kita naglaing kay ang gastos. Di ka matamot agin inot. Bagata, nagpautang ka na kayo. Alaitat mo. Sige, kita dapat na batbati. Hindi makabahay din ni Nanang agong wingiwing. Apay Nanang? Oong kwartata yun. Anak taramitin yung arutin noong kwartata yun. Babayag pa yun pa nagapit. Magkamaila akong irik. Nagkatang ko mga amin. Mapanagubra. Nagubra nga magbagam. Kit numalpas talon, o nubranan, di mapang kong magkarpintero, kasi araramidan di kita dumanana. Naguri ka man banjo. Sabi kasla siya, nalalayang kapahingam da kami ha. Nalayang ngamin nga obserbar nanang. Adamat ngamin di kiti pangikumpera. Kasla ka di kiti naganakin ni Melissa nga classmate ko. Nakasapsapad na ka nung kuti-kuti. Ngadot maramidan da. Agmulat at nateng, o reno itatambak laang. Uno anyaman ti pagmulaan, mabalinda pagmulaan. Kita peso Nodok mulad da nga nateng, adot ilako da. Dupes sidain da. Sapo. Kendi kiti karuba. Nakasapsapad da nga agriing.
Nasapsapat nga mapantibang kagkintalon. Kaya mabanda ko kung adya taltalon. Mabanda kitain amangan kanuno, magkaruutan ti taltalon da, dimula da nga irik pagay. Manipo didi, nibaga ni tatang nga, nalpasan ti talon, nakaabuno pa yan. Di matpay na simalsalog iti taltalon, maturog kiti at paglaingan na. Hoy, tarda ka man! Boy pulong ka kini tatang mo, makita. Kaya pepesong mo't nanang, sumatdag ka. Nuanyat makikita, isot ibagak. So nga kayo kinitatang, turog kayo, nasadot kayo, na ato, anay ko nanang, naglugo ka, diba ka makiding nga kami nga naganak kang kakit sa daot. Kinagpepesong usok ko na nilolo kinilula, sadot kayo kinitatang. Anay ko, nanang, ako nagsakit ang kindalyaw. Panunutin nyo Ano nga daw na rin niya kamasakbayan mga anak yun, nasadot kayo matpatpatag ni tatang. Anay. Manong nemi, diya ka mo, no ape nga kasdya, timbagak ngamin. Ang kumarumbeng, di ba? Ngay bagat kasdya, ti anak, itinaganak. Ngay musto man diya kunak, manong. No anyat mo obserbarak, isot ibagat. Ikong kumparar ko, dagiti naganak kanyak, kadigiti naganak sa bali, ti karuba. No kunak nga dalang tatang kininanang tinaglaing nga maturog, nang runo makapanangandan, no agsidada tinaimas kada makanda, at idugmet titurog da. Taraknen ti tiyan, tapno nasalunat ang mabigatan. Kasta't sang-sang kaibaga manon na ni tatang. Tuloy kumat atin na panagbasa manong. Kumpormed ta, timabaling ko nga, burasan, tapno ada mapangkuila ko, nga ada balunet na kwarta. Bagat ada papaya mi manong naming nga na bunga. Kuno saan, kat mamanak dumahot, ayan dalulo kinilula. Tanong dumahot at kininanang, awan, kwarta tayo, nawanan. Nabay kami pa yung nga sagan na lanitan, tiyan mi. Kasano ngamin nang, kita, dahil tawanan. Idaw-dawat mo kinti ka. Nga kanayon nga, dagpadaya. Tapnin tayo makidaya. Sa atin pa, agisupot nga mangyawid. Mamanumatin nagpadaya. Sa atin man lagpiesta, nga mangante adon, nagdapadaya. Sus, anangin. Nga, kahit mo nga nang timakidel, daman na may bagamon. Awanan nang. Iti may isang bigat, iti Sabado, manong nemi, nakariing kami ng agkakamsat, dagdalos kami taglawlaw, nagsagad kami. Iti umay ni Lolo. Ay, Banjo, Lolo, ni tatangin nanang mo. Maturog na pa lang, Lolo. Ay, sus, po eh. Ay, po, bayo man. Mangala ka man ti kayo ta ipalabag ko yung tarari daw, ti ko kwarto na. O ni baot-baot ko. Dito Lolo ni. Nga sige. Siniputak ni Lolo manong nemi nga simnek to nagtibalay. Nakigtutak idi manalbaag. Hintid ko keng kuha ng kayo. Iti kuha siled. Iti ridaw ti siled manong nemi tatatang kininanang. Hey! Mga sadot! Turog! Lumtakin ta ngiw-giw nakariin, di ka pinakariin. Hagriin ka! Nagmatunay! Siyempre, nabuwak na tatang kininanang. Data na, sinungbat. Yaki, magtandatang, nag-imas ti turong ket. Ano ko magpakibibiyangan nyo kada kami? Ha? Bibiyangan na kayo no maturog kita na siyat? Nagloko ka, nabustakasta ka. Ben, hindi pa laubing ka. Naglamog ka. Nagsadot ka. Itatadasa mo ang talot-putot mo. Itultuloy mo kinasadot mo. Kinalamog mo. Kasi nung may kam, dinaranya ka masagbayan. Di kiti putot mo. Lukas to, kinasadot yung kagasawa.
Kakain ni Lolo manong ngem na pigsat uni na. Hindi sumangbat-mat ni nanang. Handa kayo pagmat, bibiyang yo kada kami aya, tatang. Handa kayo matbibiyangan. Aya po aya. Ore, agsisingan na tayo tibanga. Numamin ano nga umay dikit anak yung may mangansa di ayami. Arig na kami di mangpakpakan ka dikit anak yo. Di kayo mabaen. Tanga, ano nutin nyo? Mabisbisinan dikit ubeng. Kat siyempre, papalanda ko ma. At nakabilang maturo kang pinakaluto. Hindi mo na dya balay. Kinawang kami kung may magpakan ka na kuwada. Di natatayad ako maitan dibisen. Kinsi ka, Ben. Kano tinaodi nga pa ng sarungkar mo kada kiti pagay mo? Hindi na pa nagabuno. Kita ka baybayagan. Among ka di tila nga itat tipagay mo. Nagkaruutan. Sasapo ya. Maidiferensya sila unang titalon mo kada kiti talon nga kaabay na. Nakadaldalos, di kita daduma. Sika, nagkaruutan. Kasano nga pumintas ti maapit mo nung sa mong mapandalosan? Kasta manong nemi tinangag ko nga dialogue dagiti talo. Kat sungsumrek iti panunod ko. Nagmula ka, adda apitem. Ngayon masapul nga sa among nga basta imula, baybay amon, uray mo latang apitem mo. Masapul ngayon kamit lang kitaan, numayat mo itlaan. Kasta timpaawat manong nemi nilulo kinitatan. Nagdadayo mo dong pelayang ni tatang manong nemi ay nilulo nga imadayo nga nagawin. Lanjo! Api nanang. Amo masamat din di mangisang, api isang ka nang isang. Paritan dakmat nyo ka nga siyak luto. Pero baka makaura ma. Kat ananadam ngamin bantayan. Api nga rin yung tatang. Api ni tatang mo. Di namat bantayan di kita mula na. Natakulam si kabandya. Isdiyatin ng kukinita ni Lolo tatang. Basta kanulatan imulam. Kat di mo pa sa rongkaranan. Nagkaruutan ka nun. Isa nga, no kayat mo tatang. Umay kam to nga kakabsat. Tumulong kam to nga gait. Wala amin sakti soron. Bibiyang na diyang alakay. Wala ang pagkaruutan. Aping amin nga ka. Nalataw kayo nga agreeing. Aping amin nga turuog kayo kininanang. Pigusan nga itumag-tumag ka na. Di ka kadilatag na aking tatang? O rin may nakiinong tan ni Lolo? Diyan mo manong. Noapay nga awan dalanan ti pa magbagawan no unget kadakwada. Naunget ni Lolo. Nga musto di bagbagaan. Pesumot nga sadot kada turog. Di kita naganak kada kami. E kung akon manong kumperar ko. Di kita naganak kanyak kada kita sabsabali. Sudalat kasta. Di kat nagtimpungan da. Lamog nga sadot. Turog. Agpadpada ng agasawa. Kaya takid di No, kaidadan, alam. Imbag ta sa amanin ng aksikog ni nanang. Barbaring asanan. Jak amo manong nemi no napan ginaitan ni tatang dagiti pagay na. Idi ta panagkaapitan manong nemi panagkaapitan ko naktado digiti sumalog nga panagkapas. Panaggagapas pa lang ginapas pala idi manong. Idi salud-sudak kininanang no mabali ng agapasan dita pagay mi. Tawmat ko nga makikapas nanang. Kabaylak nga damat. Susurot na gapas. Saka mo kinitatang mo. Hoy, Ben! Kaya. Di mo ba naman sinurong karan na ito pagin o mabalin tagkapasan? Lagi-lagi pa, Hoy. Dito utang tanga 20,000. Irik nga pagbayad. May irik ti maibayad. Ora, nagsarong karan. Madam-daman. Ito no, nabawan ti init. Makakabutfudot. Hindi sumangpit ni tatang manong nemi.
Jak may drawing ti rupan. Ben, lakay. Apik sa langam. Kaya po. Apay, anak kinumam. Anak kinum ko nakit. Awan ti magapas. Ano ya? Apay. No, kinumutan mo, tilanot. Tiga di pagay. Hala? Nakasamsam mo. Nga sa mo makita ti pagay, di makita mo kit ruot, kata lanot. Sa adupe na kitay, tsaka mo, rinipas dansa. Kahit mo sawan, ada nang gapas. Di mo, no, ginapas da dahi diyaw, no saan. Yung kasla, sis, poya, pangalan tangarit ita, ti pagbayad tayo, 20,000. Awmat magapas, awmat irik. Naging kamanon naming na pasungatak ni Lolo. Ben! Dataman yung tatang mo. Tatang, hapay. Ana, naman mo binisitan di pagay mo? Tatang, hapay kasi tilang ana. Hapay, malagip mo ididaudi nga panagsalita da nga inungongtan ka. Takalpasan nga napang ka nakabuno sa amon nga sinarasarong karan da kiti pagay mo. Imbaga ken ka edi nga karuutanen, ing kadalusan ko na, ngayon anak inaramid mo. Saan ka ganap-napan, haan? Hang ganap-napan. Anat lang nga na ita. Awanin ti makita ka pagay na, tatang. Kasla, diyak maawatan. Di mo maawatan. Nagdawa daman, ngem kinumutan ti lanot, tadimot na pandinalusan. Kang runaan ti amin, tilaeng talon mo, ti kasamakan, saan nga nadaldalusan. Kat sadyay ti nagapunan, di kiti marabutit. Marabutit? Katuwa, di kiti taltalon ti baga, di kiti bao ti taltalon. Kat di kiti maributit, tinakatsampa ka di kiti nagdawan, nagbukilan nga irit, kuno pagay. Mapamukit di palawlawan ti sigay sa bubugtakan di kiti marubutit, tadi kiti maributit, ting kailako. Paunay kang barok. Nagsayang dati nga panagtatalon kang panag-aapit. Sinayang mo ti panglawain nga talon nga para kang ka. Napang ka nagparaep, napang ka nagabuno, ngam di mo sinarasarong karanen, inururay mo matlatan ti panag-aapit. Ano nga rin ito ti maapit mo? Dagiti maributit, nga binuspustog mo. Pangalamit at pagbayad mo. Itital 20, naribong inutang mo, pinagpatraktor, pinagparaep, ken pinaggatang mo ti abono. Halaman. Ken pangalaan nyo, ti pagbiyak mo ka na itanak mo. Kung may damanan kanya, kung may damanan ka na kami, nga diyan ka, di mapilangarot ampunin nida. O babayin nyo, agasawa kayo, ang padpada, di matarakin, di kita anak nyo. Nagari ti ulimek kalpasan nga imadayon na pimanaw ni Lolo. Numanen talyawek datatang kininanang. Kitahek ti rupada. Agluluwa ni nanang manong nemi. Kinuri ni tatang. Agluluwa. Ano dan terhamitan taben. Baka tumbigat sa ngabigat at umayan ni Mr. Reyes nga lugan nan di bagong na nga pagkargahan na tirik anang itatila iga pagbayad taga irik. Si kantumet ngamin. Hamad lang ni tatang mo kat timang dagdagdagkan ka. Nudigat siya. Kung ang ngamin nga nagimas ti maturog, lalo na mabsug ka, taraknin ti tiyan, tapno na salun at mabigatan kung kunang.
May sakmat. Sa binaybayang kalatan. Dinagdag ka kuma, nga pinilit. Nga siyak kuma, tagbaling nga, tatang nga mangungot kang ka. Kinan kanunungan kamitlat ta. Ata, mayatak mo nga, agkab talat ta. Ben, kasunuitan. Kasanon. Pinagsarong kanan. Agsublek di taltalon. Barbaring oras sa kapasidlain. Puro sa ngasako lang nga maapit. Oo na yan, dati-dati. Nga ti maapit itataltalunim nga panakakuko. Mga intid na tatang gananan. Maka-80 ka. Nasako. Una ta, ada pala dati kamagis kong istimar. Kawan. Kaya di na kasama mo ten. Kaya imada yun. Si kanti makamulatan. Binaybay amutlatan. Ba? Tabarbarin mo at matili ko marubutit. Tes pangipapasak. Ana? Kung nanitahatang idya tinagapunan amin nga marubutit titaltalon. Ngata mo, baka nung makalako at marabutit. No, daman gumatang. Kaya niimas ka dubon. Bakit? Hindi mo kadikayat. Ngayon tiba aksidaan tayo. Ama marabutit. Adobo nga marabutit. Kitagpayso anong name. Sangasa ko nga irik. Tinyawid ni tatang. Sa sangasa ko nga marabutit. Kaya ano nung order kita nga marabutit? Kaya nagkagsaludsodan ano sa numayat ang gumatang. Uno saan, kastut aramidan ta. Anusan ta nga, dalusan, sa tanto adubuin, tayo mapamunto ilako nga adubo. Mayat da ang agsida, gumatang ti marabutit, adubo nga marabutit. At mayat di ta na narunar kita munat uminom. So ang kasat aramidan ta, dalusan ta, parjan ta, dalusan ta, adubuan ta. Saan to ma-styrofoam nga ilako? Manungarat paglakon tayo sa styrofoam, nga adubo nga marabutit. Saan nga gasot? No, dato nga kaaduna, di. Napian ang isok, maapitan bakit? Sa nga sako nga irik, sa nga sako nga marabutit. Nakakatawa, marong naming mangbuy-buya, mangdengdengag kadatatang ganyan. Kahit ada kami mat nga baonan da. Ang gaman alam ka sa tayo, makalakas tayo. Buya iming nakasanong panagpartida ti marabutit, manong insina da di ulo na sa inaplutan ka dyan. Inikad da, apo. Mayat madgayam ti langana, ti karnena. Tang, nemas ka talaga ti marabutit. Pero banan nyo to nadalos na ito. Amoyt kingkinanda. Isudat nangan iti irik. Ti pagay. Iso nga naimas at nangan da karo ti irik. Katagpay sumanong. Apoy diraman ang mga kakabsat. Anong? Naimas kayam. Kasla manok. Huwag kasla adobo nga manok. Kahit kunti mangan, agsidakti, adobo nga marabutit. Apukit manong styrofoam nga tanay dihay mapanilako ni nanang. No kastoy nga tangami nga kang kanayon. Mapanagsilong ang magala ni tatang ti marabutit ti taltalon. Saan na ilako di mayat ko. Idi umayan manong nimi ti gwapo nga lalaki at dabagun na. Ben! Oh! Helen! Adakon! No na imatang idi manong nemi ti panangted ti gwapo nga lalaki ti 20,000 ken ti dialogue da. Na imatangak ken nagdangagak manong nemi no anyat na pasama. Pasensyakan. Mr. Reyes. Awan naapit mi. Ngayon aday para mangkukin ka. Adain sagsagana ka para ken ka. Mabiglay nga ta inak irihin.
napan na inrihit ng peso. Ano ti kayo sa ni lakay mo, ha, Helen? At indulin na nga iparaman na king kaser. Napialang ko ha, pangpalag ang labas si Tarik Nam. Kit ni. Ito sir ni, ramanam. Angot na langit na imas. Ramanam sir. Inahala na tinitor, minitor. Oh, bayat man. Sir, di kita, tinangibos ka, di kita pagay ko. Ana, ketyo nga sawan, awan na apit yo. Sang nga sako lang ni Eric. Ken sang nga sako mat nga marubutit. Kaya mo sawan, marabutit. Bao titalo na ito eh. Oo, sir. Ngayon na imas. Imas. Kasano nga ron dito 20,000 ko? Mano ko mga sakong Eric na dyan? Ito maminsan langin nga pa nagkaapit, sir. Yan nga mabalin. Ay, yan kayo. Boyet. Sabi, sir. Itilikod ti balay. Ado na kita nakagalot dita nga kalding. Kung asin anyaman ti makita yo nga kukwa digitoy. Tiliwin nyo. Ti karagayo ti bagon. Ay, saan na, sir? Ano nga saan loko? Hampay umanaya. Nakautang kito pala. Baloran ti tunggal kalding. Numan balor na. Isot bayadan nyo. Isot balor. No makala ko ka ti manod balor na amin kalding. Malay bagamon. Ag balor ati 10,000, sir. Okay, 10,000. Di atapit 10,000 nyo. Agala kami di banok. Di kita nakapupok. Nagdadag ora agit itlog. Agukop. Alayan nyo. Ha? Sir, saan ka diya? Pay kuma. Napiala pagabrutan. Balor amin di kita. Kit makaspagarikan. Takurang na ta. Nakuutang kayo pa lang. Takurang na. Nagtungpalan na manong name. Ultimo nga kay pas nga kalding manong name kit inalada. Nagtiliw ta ka nagiti manok. Ore manukan at karuba. Ato na kurkuran da manong name di kiti manok di talikod. Sa alang nga kiti manok mi nga mismo tumasadag at dapay manok iti karuba. Awan tinabalinan tatatang kininanan. Napukawang kami ti kalding, napukawang kami ti manok, awanin tagit itlog. O manok, pati itlog manong, inalala. Binaloran da manong name iti 15,000. Oh, at dapay 5,000. Di interest na. Kung may gamit interest na. Hanggang din na sir, okay. Sanga pulo aribo pa. 5,000 di interest, di 20,000. Nagpindas ito lang. Ada kasuratan nga pinirmaan nyo. Nga dapat dito PS na. No saan kayo nga makabayad? Kung ano, ada kasuratan nga nyo, kumpiyayohan. Conforme iti mabalin nga maala, nga mabaluran nga pagbayad nyo. Han? So nga kurang kayo pa iti 10,000. Hindi yan kakadwa. Taglako ti manok ken kalding. No maparwarta mo lang din pautang ko dagito nga gasawa. Imay dalulo kini lula manong nemi. O makita yo resulta ti kinasadot yo. Ha? Di ka bilagnakab. Wala na ang kayo nga ngungutan. Manipod ita nga aldaw at kinari kaming agasawa. Anat kariyo, agagagat kami. Anapay tinaskin ng katinyo? Hangkay unay mangmangan. Tanong amin mabsug kayo. Pagsasaumlaunay si kaben. Tarak nem ti tiyan. Tapno mas nasalun at tungang bigatan. Ay mas turog yun at mabsug kayo. At sino ko man ti makaturog ng mabisbisinan. Idyan yun deta nga kinaturog yo, kinalamog yo. Nagpinas ti bagi, tinalagan ti bagi na. Ngagkuti. Ida kayo, pag pinustan tayo, nagginad kayo ngagkuti. Agsipot ta, dakkel ta tiyan nyo. Sikamat nga babae. Ala, di tatang. Helen kunayo Ay, sikamat Helen. Buyungan, di ka mabaen. Sakit kan kanayon kan ngagbat mato ama agkakaita keb.
bagat awang pa adi na tayo na audio. Awantang, nagpalay kita, napya Ketsika, Ben. Tagibinem, ilalaem, digitalon nga naitadkin ka. Hagaman ka at adam maipatawid mi. Nga pagbiyagan nyo. At lang din pagbiyagan nyo. Di nyo pala aramidin gusto. Tatang, mani po ditan. Idyan minti adot makan na. Pawagwag ko tibutit ko. Ewan, nagbutit ka, tadi ba't mawagwag-wag loko. Tadi ka matagtab-trabaho. Malpas talon. Agit idda kayo latang matmaturugin. Panag-aapit, palam nga roti apit mo. Hindi mo mapankitain no na naroot mo na. Saan nga basta mula? Mula ka akit taraknam, sibugam, gaitam. Halawantang, hustunan. Hustunan ka ni Aldawon. Kada papanan ni Manong Nemi. Loko yo. Sabi ko mga matungpal yun, kariyo. Di kailangan pa yung kadagit anak yo. O, sinadangag da. Da kayo dagit aganak, kadakwada, sadot da, lamog da, sadot da, lamog da, turog da. So nga da kayo, Beng, lolo, saan yung katultuladan to, kinasadot, kinalamog, kinaturog, da ginaganak kada kayo. Sapay ko malolo, tagbalbalod ang ngagpeso. Sapay ko Sapay kuma. Kadagpay sumanong. Nagbalbaluan da tatang kininanang sandan nga lamog, saandan nga turog, saandan nga sadot. Saan ko nga mangmangig kinitatang di bagbagana. Taraknem ti tiyan, tapno na salunat amamigatan. Saan ko mangmangigan at mapas kami nga mga nito pangal daw, hanga maturog. Inakon magat, jatal-talon. Uy, ginana maturog ka pa, ay maturog ka. At maturog, ang maimasam ti maturog, jak tumanin bumangon. So inakon, sadya itong talon nga maturog ka. Ngam awanan ti butit ni tatang, awamaten ti napanakmon, buyong ni nanang. Napartakdan nga kutkuti. Iti agdama manong Nemi adda ako nit 4th year ka high school. Agkaskualang kampay lagi ni Melissa, sakit kang kananggi bagbaga. Melissa, nagagatak to, nasyakta agbaling asawam. Nadunguak pa. I love you. Woo! Saka mo. Orayan tat din ito din nga panawen. No makauray ka, di siyak to. Kensyak, sika kensyak. No, dadat na ikari. Dito nga rin, di ba kasalita manong, kahit siyempre, thank you. Iti panang-accept mo, iti panag-friend request ko keng ka, takang kanay na kang buya-buya, kunak itinakam ko, padasak mamit nga iburay, iti pakasalitaan, datatang kininanang, nga nagbaling nga lamog, turog, kensadot ko na. Tamok manong naming, nga dadakkel nga maited na, nga adal ken pagsalmingan tibihan. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, banjo. Thank you mat kang kabancho, alawan. Kita napinas launat imburay mo rin pakasalitaan, datatangkin nanang mo. Ngayon pagpintasan na, saan na kasi jay, nagagatdan, saan nga naturog, saan nga nalamog. Yeah? Okay? Thank you. Thank you mat ka na kita nagbuya.